tonight. Where at? You know where it's at. No, go ahead, babe. No, 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 no. Go ahead. Lil Nas X cyangwa Lil Nas bitewe nuko ubivuga, ndagira mbanze nkubwire iyi nkuru kuri we yuko ku munsi w'ejo yafatiwe mu muhanda yambaye ubusa, usibye akenda k'imbere yarasigaranye. Ariko mbere ya byose nizere yuko umeze neza wukurikiye iwacu topic, nizere yuko umeze neza wowe uneze amatwi, mwifurije kugubwa neza. Niba kandi ibintu bitameze neza, reka nkubwire yuko vuba ibintu birajya kwiherezo, ibibazo bifite birashira, byose jya ubyereka Imana, tujye tuganira ndetse tunagirana inama. Ngewe rero nk'ibisanzwe ndi Fix, nige tugiye kubana muri kino kiganiro, nkaba nkubwira ngo kanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro mugari w'ibyegeranyo ndetse n'amakuru agezweho hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kanda subscribe kabisa, dukomeze kubaka umuryango mugari. Kanda subscribe nawe winjire mu bamenyera amakuru ku gihe, mu bamenya amakuru meza, yewe amakuru akaba yanatindaho bitewe nuko hari gutohozwa niba atari ibihuha. Nawe winjire muri uwo muryango. Kanda subscribe rero, ndongeye mbisubiyemo, wowe utarakanda subscribe niba udakora rwose waba warahindutse, nanjye ntabwo ngutenguha. Reka twitangirire n'iyi nkuru ya subscribe, tubyihorere gusa ntuze kugenda udakozeho. Uyu muraperi rero uririmbira mu gihugu cya Amerika cyakorerayo umuziki, gusa umuziki we waje gusakara isi, ibyo twita ngo taking a ride kabisa. Bamwita Lil Nas X, akaba yafatiwe mu muhanda yambaye ubusa. Ngira ngo ubonye amashusho nangiye ndi kukwereka hano rwose, ukinjira ubonye iyo shusho ye, amashusho arimo agenda, ubona yuko bimwe mwita kwimaringa, afite akimoco kano kakiryo. Rero polisi yo mu mugi wa Los Angeles yataye muri yombi uyu muraperi Lil Nas X. Aha akaba ari nyuma yo kugaragara mu mihanda y'uyu mugi ndetse agaragaramo yambaye ubusa, bituma ahita ajyanwa kwa muganga akurikiranyweho kunywa ibiyobyabwenge birenze igipimo. Kandi si n'ubwa mbere rwose mwamwumvishe izi saga, si ubwa mbere mwamwumvishe ibintu nk'ibi kuri Lil Nas X. Hamwe ari aho twagiye twumva ngo ubusataniste, gusa byo twere kubigarukaho cyane yuko n'inkuru twavuga yuko ziba atari inkuru ziri official, inkuru zitizewe neza, gusa ziri hafi y'ukuri nanone. Rero uyu Lil Nas X wamenyekanye cyane mu ndirimbo ye y'umwihariko, amenyekana mu ndirimbo Old Town Road, akaba yatawe muri yombi kuwa 21 Kanama 2025 i Los Angeles. Yatawe muri yombi rero na polisi ya Los Angeles, akaba byarabaye kuwa kane aribwo yagendaga mu muhanda. Nakubwiye inkuru ziba zitinda, ariko ntizitinda kubera ko tuba tutari update, kubera yuko tutakugereza ibintu kugiye, ahubwo zitinda kugira ngo hatohozwe ukuri kwazo. Amashusho y'uyu muraperi rero yafashwe n'umuntu wanyuze aho yarari, umuntu nawe yacagaho yitambukira, abona cya cyamamare dukunze kubona ku ma TV, kuma social media platforms hafi ya yose, aravuga ati nkacana kamera gutyo. Amakuru rero akavuga yuko abaturage bo mu gace yararimo babyemeza neza ko ari Lil Nas X, ariko bitewe n'ibyo yakoze bafashe icyemezo cyo guhamagara polisi. Polisi rero yavuze ko uyu Lil Nas X agitabwa muri yombi baketse yuko yaba yanyweye ibiyobyabwenge byinshi, ihitamo kumujyana kwa muganga. Polisi nayo byayirenze, iravuga iti uyu musore tutamujyanye kwa muganga byaba ari ikibazo. Urumva umuntu ugeze ku rwego rwo kugenda mu muhanda yambaye ubusa biba byakomeye. Montero Lamar Hill wamamaye nka Lil Nas X, Montero Lamar Hill, aya ni amazina nyayo rero y'uyu Lil Nas. Rero akaba yaje kuba afatwa. Ndagira ngo mwibutse rero yuko uyu musore Lil Nas X cyangwa Montero Lamar Hill yavukiye i Atlanta muri Georgia, muri leta ya Georgia mu mugi wa Atlanta.
uyu nguyu rero yamenyekanye mu ndirimbo mwagiye mukunda, harimo indirimbo nka Montero yitiriye izina rye. Montero bavugaga yuko ari ubusataniste iteye n'ubwoba ukuntu. Amenyekana mu ndirimbo nka All the Town Road, akaba yatawe muri yombi akajyanwa no kwa muganga na polisi ya Los Angeles ubwo yararimo abunga mu mihanda yambaye ubusa. Ngayo rero amakuru atariho ivumbi na makuru ugejejwe nanjye fixe, kandi nkaba nkubwira yuko iyi nkuru ubonye mu mashusho ni inkuru dukesha TMZ, niyo yatangaje ayo mashusho. Turavuga duti nyuma yo gutoza kamakuru yizewe akantu kandi reka natwe tuyahe abanyarwanda. Reka nkwibutse go kandi subscribe tujye tubashe kubana umunsi ku wundi.